zose zikomoka ku mukurambere umwe wa kera wabayeho mu myaka miliyoni myinshi ishize. Uwo mukurambere ntabwo ari cyo abantu bakunze kwita icyuho cy'ibuye cyangwa missing link, ahubwo ni ikiremwa cyabaye inkomoko y'imiryango ibiri cyangwa myinshi yaje gutandukana ikabyara amoko atandukanye. Kugeza ubu uwo mukurambere wa mbere ntaramenyekana neza, kandi bishobora no kutazigera bishoboka kumenyekana neza kuko ibisigazwa by'ibinyabuzima bitaratanga ibisobanuro bihagije ku isano iri hagati y'ayo moko. Mu by'ukuri aho kuvuga ko guhinduka k'umuntu ari nk'igiti gifite ishami rimwe rikomeza kuzamuka, abahanga benshi bavuga ko gusa n'igiti gifite amashami menshi cyane kuko habayeho amoko menshi icyarimwe kandi byose biyahuza mu murongo umwe ugororotse ugana kuri homo sapiens abantu bose bemeranyaho. Umuntu yisanze agendera ku maguru abiri. Niba hari impinduka ikomeye yaranze uyu muryango, ni ukugenda ku maguru abiri cyangwa bipedalism. Kugenda ku maguru abiri si abantu bonyine babikora, ariko uburyo abantu babikora burihariye cyane. Mu gihe izindi nyamaswa z'inyamabere zigendera ku maguru abiri zikunda gusimbuka cyangwa zigatambuka buhoro zinyeganyega, abantu bagororotse kandi zinoze. Homo sapiens niyo nyamabere yonyine imaze kumenyera kugenda ku maguru abiri gusa. Umuryango w'inkende amaguru y'inyuma niyo akoreshwa cyane mu kugenda, bityo kugenda ku maguru abiri nk'umuntu bifatwa nk'iterambere ryaturutse ku miterere y'izo nkomoko zabaga mu biti, aho amaguru byari ibisanzwe igihe cyo kurya cyangwa kuruhuka. Abahanga bemeza ko impinduka za mbere zaganaga ku guhagarara umuntu yemye, zishobora kuba zaraturutse ku gukunda guhagarara, kurambura amaboko ashaka ibyo kurya no kwicara yunamye, aho kuba zaraturutse ku kugenda urugendo rurerure. Abantu bahagarara amaguru yabo agororotse neza ku buryo amagufa y'ibibero ahura neza n'ay'amaguru agize umurongo ugororotse. Kugira ngo umuntu atangire kugenda aba akeneye gusa guhengamira agati imbere, uburemere bw'umubiri bugahita bukurikira uwo murongo. Imikaya minini yo mu maguru niyo ituma umuntu agenda kandi ishobora no kumufasha guhaguruka igihe yahishiye cyangwa yunamye. Nyamara igihe umuntu ahagaze adakora ikindi, iyo mikaya ntibikora cyane. Ahanini guhagarara biterwa n'imiterere y'ingingo z'umubiri n'imitsi yifata hamwe. Ibi byatumye abashakashatsi bashobora kumenya uburyo abantu ba kera bagendaga, kuko amagufa yabo gusa agaragaza neza niba baragendaga ku maguru abiri. Imiterere y'amagufa n'ibirenge. Nubwo abantu bagenda ku maguru abiri, imiterere y'amatako yabo ifite aho ihuriye n'iy'inkende zigendera ku maguru ane. Mu bantu ba mbere cyangwa se mu bantu bo hambere bagendaga bahagaze, urutirigongo rwagiye rwunama cyane mu gice cy'amatako kugira ngo umutwe n'igituza bihagarare neza. Ibi byasabye impinduka nyinshi mu magufa y'amatako, cyane cyane amagufa ya ilium, ischium na sacrum. Mu bantu ayo magufa ni amagufa kandi yagutse, bigafasha gutwara neza uburemere bw'umubiri. Mu nguge nini ayo magufa ni maremare kandi afunganye. Ikindi kidasanzwe ku bantu ni uko amagufa y'amatako ahengamira imbere aho kureba ku mpande. Ibi bituma imikaya yo mu kibuno ifasha cyane gukomeza umubiri utanyeganyega igihe umuntu aterura ukuguru ngo atere intambwe. Abantu